Dakle, moja poruka nije djeci nego roditeljima. Kad vas djeca vide da blejite u televizor i gledate šund sadržaj, nemojte očekivati da će vaša djeca završiti na Sorboni. Glavni zadatak roditelja je da djecu prije svega upoznaju sa kvalitetom, bilo kojim kvalitetom, da pokažu djeci gdje se nalazi taj kvalitet, kako se prepoznaje, kako se koristi, jer dijete jednom upoznato sa kvalitetom iz bilo koje oblasti, po automatizmu svoj kriterijum izoštrava. I kad se dijete upozna sa nekim kvalitetom, onda naravno sa izoštrenim kriterijumom bit će mu manje zanimljivo da se petlja s nečim što je manje kvalitetno, zaglupljujuće ili štetno. U tom smislu roditelji, kao jedan od šarafa cijelog sistema u podizanju nivoa medijske pismenosti, moraju obratiti pažnju na mnoštvo stvari, odnosno oni na neki način moraju u prvom dijelu biti i vodiči djeci, znači kroz programe koje prate, koje gledaju, moraju im i vrijednosno pokazivati, dokazivati, odnosno raščlanjivati sadržaje koji su za njih, moraju biti jasni, eksplicitni u smislu da ukažu ko su dobri, loši, junaci, odnosno uzori. Ova tema se razlikuje, čini nam se, u odnosu na sve ostale u tome što i smatramo da su upravo roditelji, da je porodica isključivo negdje ne samo važna, nego ključna za medijsku pismenost, naročito u tim nekim ranim godinama i u ranom uzrastu, i zbog toga je važno da roditelji budu ti koji su medijski pismeni. Kada smo prvi put vidjeli podatke iz istraživanja koji su to najtraženiji video sadržaji na YouTube od strane korisnika u Crnoj Gori tokom 2018. godine, ono što nas je posebno neprijatno iznenadilo jeste da su na prvom mjestu upravo reality programi. Kada smo sprovodili istraživanje za potrebe ove kampanje, pitali smo sve roditelje u Crnoj Gori koliko često prate reality TV programe, na što su oni odgovorili da ih nikada ili da ih rijetko prate. Sad, sigurno svi postavljamo pitanje otkud ova kontradiktornost. Evo odgovora. Očigledno je da se radi o društveno poželjnom odgovoru, to jest da roditelji prilikom davanja ovog odgovora nisu bili u potpunosti iskreni. Ovaj dan bih htjela da roditelji pozovem da počnu da pričaju sa njihovom djecom koja su očigledno zanemarena i ostavljena su da sama biraju kakve će medije da gledaju, kako će da koriste u stvari društvene mreže, što u stvari trebaju roditelji da nas podučavaju.